چالاکوانên êzdî û dost û piştavanên wan kêfxweşiya xwe diyar dikin li hember pêngava Parlemanê Almanî ji bo nasandina kiryarên Komana Dewleta İslamî Daeş li dijî wan encam dayên weka genosaydê. Wan her wesa daxwaza alîkarî û piştevaniya kêmaniyan kir di Iraqê de. Biryara roja pênşemê bi tekraya dergiyan ji aliyesî grûpên hevbendiya desaladara Parlemanê Almanî hat pesendkirin. Her wesa endamên Partiya Parêzyar jî deng dan biryarê. Ev biryara nasandina kiryarên Daeş wek genosaydê piştî nirxandina lêkolerên netewên yekgirtî bû. Ev biryar sistemê dadweriya Almanya jî handê de heta ku dozên dadgehkirina bergumanên Daişê li Almanya vekin. Piştî vê pêngavê çalakvan û pisporên êzdî bû Wezîra Derve û Wezîrê Çandinên Almanî Recevyan û digel Seroka Parlemana Yeketiya Ewropî jî ji bo got û bêjê li ser awayên cêbicêkirina biryarê. Ev civîn çawa derbas bûn Profesor Can İlhan Kizilxan derûnas û taybetmendê çareserkiriya tramaya ku bi qurbaniyên Daişê re gelkî karkir niha rastexwe ji Almanya bi meraya diktir. Demê te baş û spas ji bo demê we ez dixwazim bi kurtî behsê pisyar hindê bikim ka ew civînên piştî biryara Parlemanî digel wezîrên Almanî çawa derbas bûn wan çi sozdan ji bo cêbicêkirina ew bendên di qanûnê de hatîn. بله زو سپاس و دم باش که داخل سپاس بو دعوتی و راستی بیجی ببیجم پشتی و نه ساله هولدانه که گلک مزن اکتیویستین ازدیان پیسپورین ازدیان کاری که مزن کنن که روزا پنجشنبه اف قبول کردن جنوسید پارلمانت در باز بوم بلگی جرا یکمینه که حکومت که آلمانی آن حکومت به یک رئیس رابو سر پیان خو و سر خال بر قربانی و بر ازدیا توان و به جنوسید قبول کرد یعنی چه گلک به هسته و چه که پیوست بود اموارن سر پرسیارا و سر خالا پنج خال تده در باز دوه که دویجه ام جنوسیدن ازدیا قبول دکن سر خال بر ملیا و گورستان وان دتاوینن ام رئیس دگرن هر وهاجی 20 خال برز هات نکردن که چوا کاری بنج آلمانیا آریکاری ازدیا بکن یک جوان جبو دادگری و مافین این ازدیایه یدن دوامین که همو کسین این که بشداری داعشی بودن این تروریست ول دنیا الکدری به ورن دیتن و ورن توان برکرن جبر وجه نهال آلمانیا جی اوا سه دعوا هاتنه بکرن بریا و هفتیجی بازار کوبلنس دیسا یک کسی که توان برن داعش نهال بر دادگاهی و ام هیویت کن وره جزا کرن هر و بله هر واجی به حکومت عراقی و بغداد اربیل رژی دبیجه امی بتنگ و نزدیک به هفره کار بکن داکو ازدی کار بندیسا وگرن شنگال و جیخه و هر واج بو آوا کرنا شنگال جی او آمدن آریکاری بکن. دکتر إلهان هلبت ما بس آمد في أول مثلا كان جي كرنا وان خالان وشعب اللي بري وين تبحثي خالن برياري كدي دياره هيك شوان خاله أول كو ألمانيا وكومك ديا خلكي شنغاليا وين قربانين داعش بينا يعني أول سر تشبنا ما بن أو كاسين كو وبين ورقرتن شرطي ويتشنا ويتشبن دوی پیاما کو هاتی قبول کردن جبو واجبه که گروپه که دنه دیسا ورا آلمانیا تده تونه لی حپشت وی جوینا کو و باسکر جناب و باسکر همو پارتیین این حکومت ده جمره گوتنم آمدن دیسا گروپه که نوچه بکن تقریبا باس 1200 کسی دکن لی هم ندیاره او تخوازن او کسین کل عراق و کردستان جیان وان گلک تنگه آلی نقشین نفسی هنه و به تایبتی جی او زارو که کچین کل نها دستین داعش دوان ببینن و بینا آلمانیا و به تایبتی جی او زارو که کج آلی داعش نه دنیای که کسی کلوان خودی در ناکه نه حکومت عراقی نه زیوان خوازن کو چاره سه که ببینن کو وان ببینن آلمانیا جبو کاربن جیانا خو لبدره دوم بکن. بله کواتا او ند بریاری دابولی وکو بیجن پیش نیازه که کاربدست آلمانی بو. دکتر امزانن اون بوزیریا درورا جویان و وزیر کاروبارن چاندنی آلمانی را جویان لی گورا کو استی گشتیم جهنده کسین کو آمده دیاره يعني جيفينا بوزيري تشاندني راو قال كي بجرينج دان عسكري شما يعني ويتش سوز دان مثلا وزير تشاندني جم özdemir با تقريبا 20 ساله
مهم مثلا کردا و کردستان هو مثلا ازیان به نزدیک و شوپینه بخوا هاتیه کردستانی و هاتیه لالشه و نزدیک بوناوی به ازیاره او مروه که یکمین بوی که چاخه داعش هات کردستان گو گرک آلمانیا چکا بده کردستان و پشمرکه دا کو کاربن خو بپارێزن جبر ویجی جم özlemê mirovekî nêzîkî êzdeye û taybetî dixwaze alîkariya wan li Kurdistanê û li Almanya jî bike. باشا لگورا بریارا پارلمانی آلمانی دیکاره چی بکه جبو وگراندنا بو نمونه آوادان کرنا شنگالی و وگراندنا خلقی آواره کو امتزام بصدان هزار جوانا د کامپین پنا براندنا ناگلک ریخستنên ên sivîl û ên wezaretiya ya derve û ya ji bo pêşdanê li Kurdistanê û li Şengalê dest pêkirine kar dikin. Ew dibêjin ser esasê peyama 2020 ku hatiye avakirin û se yasaya ku li Iraqê ji bo êzdiya hatiye çêkirin lê nehatiye bicîkirin ew dixwazin bi Kurdistanê û bi Bexdayê re li gel hevrûnin ku çawa karibin alîkarî bikin û Şengal were avakirin. Konkret Almanya bixwe amade bi alê diravî, bi alê zanebûnê û alê lojîstîk ku îmkanetekî ewlekarî hebe here Şengalî û alîkariya êzdiya bike. رولê wan rê xirawên ku hatîn damezrandin bi taybetî jî piştî êrîşa Daişê li ser Şingalê. Yani wana wa çalakvanên din jî ku di Almanya'da gelkî zehev bûne kar kiriye çend bû ji bo ku heta ku Alman û tevaya partên di koalîsyona hikûmetê de bigihin wê bawerê ku divê ev mesela weke genocide bênazkirin. Yani ez dixwazim tu behsê rolê wana bikî. بله یک از باورم به تایبەتی 2014 دەست پێ کرد و هەرێما بادن-وێرتمبێرگ که هەر وها ez yek ji wan mesulê wan bûm ku me 1100 êzdiyên keçên nêzik û destên Daişê demane Almanya ji ber wê medya û siyasetê gelek xwe nêzîkbûna êzdiya dît. 2000 sala çûyî 2020 heyva şeşe Komisyona Mafên Mirovayan Dewleta Almanya li gel hev rûnişt û gelek şêwirmend ez jî di nav de bûm dawet kir û guhdar kir ka ev gelo jenosayte kompojiye çi ye. Wê komisyonê bi yek dengî hemû hezbên ê derva wê hikûmetê got rast e ev jenosîte ava şeş heyvaya jî em ser wan 20 nexta em kar dikin ez jî wek şêwirmend ji bo hikûmetê û em karibin tenê neqebûl kirin ji ber ku qebûl kirin tenê gotineke piştî wê qebûl kirine dibêhine gavên konkrêt alê dewletiya Almanya werin kirin û him li Almanya û dizanin 200,000 êzî li Almanya dijîn û him li Kurdistanê alîkariya êzdiya bikin û karibin vegerna welatê xwe û weke her kesî bi azadî bijîn lê ji bo vê konkret ê psîkososyal ê siyasî çandî û kulturî dibê gelek faktor were pêkanîn ku êzdî karibin dîsa vegerin. Civîna bi wezîra derve re çawa bû wê yani çi piştevanî ji bo kêmaniyên olî êzdiya û kêmaniyên olî di herêmê de di Iraqê de û di Rojhilata Navîn de dan ku ji bo mesela pêngav ji bo ku ew werin parastin di welatên xwe de. Gelekek dexîl Wezîra Xerciya Derve Annalena Baerbock bixwe çaxê serokê Partiya Keske bûn 2019 hate Kurdistanê. Ez bixwe bûyera bûm me hefteyekê li qampa û penaberên êzdiya keçê wan zarokê wan re axivîn. Ji ber wê jî Annalena Baerbock Wezîrê Derve mesela êzdiyan ji nêzik ve dişopîne û dizane û gelek zempatî û dilxwaziya êzdiya dike. Li ber wê jî ew bixwe jî gelek ji bo vê bû alîkarî ku ev peyam di parlamento de derbas bibe û soz dajî ku di nêz de ku îmkanet çêbe dîsa were Kurdistanê û nêzik ve êzdiya bişopîne ka rewşa wan qampa çawa ye û alê siyasî jî dixwaze bi Tirkiye re bi Bexdayê re û bi denê din re jî bi afê da ku êrişî Şengalê nekin. Belê. Dr. Canîlhan Zam ev çend salin tu bi qurbaniyên Daişê re kar dikî bi taybet jî ewên ku راستي تنوتيجيه بونا بتاعبتي جي تنوتيجيه سكسي وتوشي تروما بونا تبوان راكارديكي يعني بريارين وصا كوج حكومه المانيا برينجي جدهان ولاتو ريخستي وسازين جهان جي دركتيه كو او كريار وكا جنوسايد انس كن چندي وي اليكاريا وانا بكا فغارن سر يعني چندي وي اليكاريا چار سر كنا وان بكا Yani onu zanez bixwe înstîtûtaya keme ya psîkoterapî psîkotravmoloji zanxwe dohokeye ew dewam bikin alîkariya me ku em karibin zêdetir
دكتوران سايكوثيرابيست يعني دكتورين نفسي ام پرورده بکن کو آریکاری بکن گاوه که دومین وسابه کو ام کاربن کومک و سنتر که یا ساخلمیه یا تندرستی شنگال آوا بکن دا کل ام بخل شنگال آلمانیا بخل شنگال آمده آریکاری وان بکه لی اف قبول کردن جی که داخل دبیم باشسانی بن تشتکی هسته که گلک مازن بو باور بکن تقریبا 20 قربانی چاخه کو اف قرار بریار هاتا قبول کردن گلمل پارلمنت بون گلک جوان بگیری بون او بون و جاره یکمین گوت با دولت که رادبه سشپیه و اف قربانی ما تشتی هاتی سرمه اف ایش و تادایی قبول دکه یعنی جعال نفسی جه تشکی پیوست و ازدید زن ایدل دنیای نبتنینه بله البته ما دید بفيديو عنده كوتشاوا او اندام البرلمان وكابدس قال كي سوز وهسن خوا ان برامبر وانا ديار دكن وقال كي اخواني زيكي وان دكن دكتور جان الهان كزل خان درو ناسو تايبت مندي چرا سركرنيا دروني يا ترامايج المانيا بمره بو قال كي سباس سرچاوه مهربه